bia akwaba ediba attention TV so I am real so say me dey attention trending issue dwumade na eba besomo edin ameje so aye aduana de hia akosia se wa powerful bracket too abusuafo na nsan die emi say ye beti ane se ya chiwe yesie we wu we nam so ama immigration officer bi save school ni akoda bi an oba pa wa save ni kama abusuafo mo me yan kwhwe video no ena immigration officer bi omo title de ya AICO2 Emmanuel Ofosu Champon wase woteka mu sa mpacho ayi wahunu ayi ka ya ai immigration officer no da bi when etwam black bola and watch o twa rasta dem ba enti rasta na according to sources no yesi wo ye kidnapper obetuna hwe ni bia na to area ho na etumi amake na o bena ni mu mra e ga na boy nso ampa because yes mpacho the entire ya Facebook e ka se mo mra me hwe o mani mu na ya na ehia o na no guy bi sa woni guy bi aye wedding pin o mu wie o ware wie ye ko ti no mu fi se enti mpacho we guy na nim rasta we no rasta we yes ko utaka Corolla ash ya isi animu ho ya ana immigration officer ne say what saka blue you know wachi ho no passenger car yi bi mu ana ohunu say aso obi wo mo twega bi awura car num ga no so hwe no a wo hye ne school uniform and bag bonachi na traveling bag bi check the yellow one wa na so sabre nose mask wo so from fa asem nche aso anam futuro waji ne nose mask what mo say very nice we hwe so sia ayo na tade na mo nan echi ma hwe se aye spider kora to wa utumi se wa to so pa wo mo nye bio to so pa e de start awo no na tade fefe a wo ko school enti kidnappers no ko mo twene na awura ka no immigration officer no hu ye no se girl said the wo twene ho die enye mempene die ni bia we no be ye correct one a wo mo pene de na kwa akodi dwuma bi e na wo si ya watumi abomode na ye ne ni nkomo na ye misa ne nsem ba ko bi aja yima ye mo akwa ba o what picture here that screen so there wo be ma enen kwa se bona ese ma promotion enen kwa why are there pa one wa see some if you see something say something no wa ma na bam pa boy amane e ba ne sen na wutumi detector say we there enye normal boy ne ga bi no mo twe manso bi me nwura ka no mewura ka no nemom we betumi kidnapper ni trimi na na okay me da wa se me tachi amoji fe Angel FM am say ne ma am suspect bibi sa no o say na lady no ojina ka no ho na say ka no ko fun ni trimu ntine no kano for ni trimu entre no na se ni tri unni ni trimu o te o kam no no so the reactions no the baby me ko ho me ni nje ho me ko ho me sign okay o ko kan ho ba e improve kura okay it's third one am use what na kedi na initially na e glasses ni na o ma roll e ba fam Angel FM. The moment lady ni can kedi man o roll glasses e course okay nke ho na e go to hospital no bibi nko yie wo ka ne ho asi the lady no for car no the cat for driver na say o man ho nya na me attempt car no nti e ko ani ta ke bi na o man cross the man and am see na me ko ti driver na say you become with a girl no say only people not trying to get him na and also there be only people not trying to wadaro ma ya ma ne so kakrama ya bie eno mu but I say hello good me say na me kusa lady say only people not trying to get him na Angel and also FM. there be him no na me say ana wudi mo bi na o tena ni ke mo so de o kwan nti me ka say lady bi so fam nti o si fam no and now me attend to the guy not in front, not knowing there was someone behind. okay no be tie car next you Yes, you don't know who say nearby no yet no you see no gane. If you don't know my son the most but also
no your rastas are the same appearance now. Don't do sit and it's when you know. And see, yes, and I'm saying, I'm at my police station. The seat, no, it's ready, you know. And I will say, Angel FM. Okay. Me be that I will say, pump and sing. Nti tuo na asa wo mo pagya no ho no na wo ka o mo ka no ekura ai tuo na okuta wasom we wa wasom ne dia otumi se unim tuoto na wo ka no mu a wo mo de ade akata so o de ade akata so etire and mu se that dey front no driver side no that dey sen ho aha eti nese aboafo be boa ye na etimi ni se car ni itu car ni ba amasa police station nte ho na ye be wuza abaya ne se onim no e na o si de bi na danfo a oni ni ho and the posting the picture e won the WhatsApp status e na abante ye rasta man you go picture no say on fa the number ma no say sound no yetiefo no na me fi say Facebook fo nko but the etne say e wo fom pa ma yensan frɛ ma yensan mon san frɛ ne bi oni ehwɛ say bi o different number crowd ho a yentumi enya ne ye fi say adwuma wa ye na say yetumi etiase na yetwa bi de ya dance na wo ye de bi ye wa watumi ahu but ne tofa bomu na che se wono ete passenger car mu ene wo hunu se girl no e wo car no ho yes car ash no Corolla no car no me hu akire ba to hwe ne nchemu a be ye Toyota Corolla bi ena girl no wo kogina car no ho a no wasan kwa nachi wo kwa no wasan kwa nachi be ye imprensa nti wo suspect se aha girl ya sa memene mfe so no wo de wura car yi mu wo se girl no wura mu tena mu enti ono ka kire ne driver ne se driver ye kono bomoden ane cross sa car we mame immigration officer na she black na wa twene belt say munya ne bi mu a ye bisa ne sade na wo gua rasa ne sa wa twene no wo di kan we dey so dey check Facebook for grass so dey check we dey so dey check o gua ne kakra ba say do so wa o mienu nyina so so wa pa ba wo say be ko fi boni a wadi ana say boni esusu say wadi ntinu on so ogbo na so onye ne bi kemema ntokwa pa say but officer no so to say ono so gina mu yes o gina mu pa TikTok pa body pa TikTok pa enchi ma ye ne eja champo entwas abusiafo ahun samahu ekwan ya immigration officer asia fa so save school akra oba pa won say ewiaso timiase e wo se wo ye de wo ye papa wo wiase immigration officer ne so no nyankopon ensure ne ye pa abusiafo ahana ebrebe makwan amaya di attention trending issues ejumede no ababe somo mi amede be somo edi amejeso ani ejiana de share akosia sewa am powerful bracket na me sia o say obe comment no like e o social media handles no makramo